ararebera kandi ntabwo Kongo ishobora kurwanya M23 ngo iyitsinde, kandi n'ibindi bihugu bishobora kuza gufasha Kongo nabyo ntabwo bishobora kurwanya M23 ngo biyitsinde, bitewe nuko M23 ifite ukuri ko iri kurwanira. Buriya M23 Imana irayirwanira. Ikigaragara amahanga araterana kavuga kuri M23, nta kindi bategeka ni ugutegeka ngo M23 nive mu duce yafashe isubira ishyamba, kandi icyo ni ikintu kidashoboka. Gusubira ishyamba, ntabwo ishyamba ari ryo bari kurwanira, bari kurwanira uburenganzira bwabo mu gihugu, ntabwo barwanira uburenganzira bwo kuba mu ishyamba, kuko ntabwo ari inyamaswa, ni abaturage ba Kongo. Ikigaragara rero M23 inshuro nyinshi nk'abantu bari guharanira amahoro basaba imishyikirano, noneho basaba imishyikirano FARDC Repubulika ya Kongo ntibyumve, ngo nta gihe na kimwe izigera ishyikirana na M23. Igihe rero izaba itemeye gushyikirana na M23, M23 nayo ntago izigera ishyira intwaro hasi, kuko ivuga yuko ishobora gushyira intwaro hasi ari uko igiye gushyikirana na Repubulika ya Kongo, ariko Kongo ntibikozwa. Kandi M23 ifite uduce twishi yafashe muri Kongo, utwo duce turimo abaturage b'abasivili. Abo baturage babanye neza n'abasirikari ba M23, ni ukuvuga ngo baroroye, yewe ubu batangiye no guhinga. Urumva, muri make abo M23 irwanira baragaragara. Aho ngaho ari naho Kongo ibera injiji igatangira ngo u Rwanda ngo rufasha M23. M23 ntabwo irwanira u Rwanda, irwanira abaturage ba Kongo bambuwe uburenganzira bwabo bitewe ngo nuko bavuga Ikinyarwanda. Ubu tuvugana M23 nayigereranya n'Uburusiya, ko buriya Uburusiya bwagiye gutera Ukraine mu rwego rw'ubusugire bw'igihugu cyabwo, kugira ngo Ukraine itazaba icyuho, itazaba inzira, itazaba icyambu cyo kugira ngo za Amerika zitere Uburusiya zinyuze muri Ukraine. Habaye icyo bita gutangiriza. M23 rero nayo irareba iti, ese turamburwa uburenganzira bwacu mu gihugu, turabene igihugu twakivukiyemo, tuvuga Ikinyarwanda, tukavuga Igikongomani nk'abaturage ba Kongo. Kuko buriya usibye kurenganya abaturage M23 irwanira, Kongo harimo indimi nyinshi. Noneho kwa kubamo indimi nyinshi, hakabamo n'imitwe myinshi yitwaje intwaro. Umva, ikigaragara niba na Kongo irarwanira uburenganzira bwayo mu gihugu, ariko noneho imitwe yindi yitwaje intwaro yo irwanira iki? Inda nini yo kugira ngo basahure ubutunzi Kongo ifite. Ari nabwo ibihugu byose biterana bibogamira kuri Repubulika ya Kongo, nta zindi mpuwe aba ari ukugira ngo
bisahurire ariya mabuye y'agaciro, bisahurire ubutunzi Kongo ifite. Niyo mpamvu usanga babogama, bakabogamira kuri Kongo, ntibarebe uburenganzira M23 irwanira. Nagira ngo nguhamirize yuko impamvu mvuga yuko amahanga ari kubogama, areba avuga ku mutwe wa M23 gusa, ntavuga ku yindi mitwe yitwaje intwaro iri muri Kongo nka FDLR. Uza amahano yasize ikoze mu Rwanda, ayo mahano ni nayo iri gukora muri Kongo yica abanyamurenge. Mbese system yakoresheje mu Rwanda nizo iri kwigisha Repubulika ya Kongo kugira ngo batsembe abatutsi b'abanyamurenge aribo M23 irwanira. Kuvuga ngo rero u Rwanda, Kongo ntago irashishoza neza ngo ibone yuko u Rwanda nta kibazo ifitanye na Kongo, yewe itanabogamiye kuri M23. U Rwanda ikibazo rufitanye na Kongo ni iki gitego cya nukuba Kongo icumbikiye umwanzi w'u Rwanda ari we FDLR. Nukuvuga ngo buriya u Rwanda ni urunyamahoro. Iyo rutaza kuba urunyamahoro, ruba rwaragendeye kuri buriya bushotoranyi Kongo yagiye ikora nko ku matariki menshi atandukanye. Kongo yagiye itera ibisasu mu Rwanda, nko ku itariki ya 19 Werurwe 2022 Kongo yateye ibisasu mu Rwanda. 23 Gicurasi irongera. Kamena ku itariki 20 Kamena 2020 ibyo byarabaye. Urumva kugeza naho indege y'imirwano igwa ku kibuga cy'indege mu Rwanda. Ibyo byose ni ubushotoranyi Kongo yagiye ikorera u Rwanda. Ariko bitewe nuko u Rwanda ari urunyamahoro, ibyo rwari bwuririre kuri ubwo bushotoranyi rukinjira muri Kongo rukajya kurwanayo, yewe rukajya no kurwanya FDLR. Ariko ibyo ntibyabaye kubera u Rwanda rufite icyo ruhugiyeho. U Rwanda ruri kubaka igihugu cyarwo. U Rwanda rurashaka umutekano w'abaturage barwo. Buriya uretse yuko abaturage ba Repubulika ya Kongo batazi kureba kure, bakagombye kureba ibiri kubera muri Ukraine, bagahita bamagana Perezida Tshisekedi akemera gushyikirana na M23. Aramutse ashyikiranye na M23 agaha uburenganzira M23 mu gihugu cyabo cyababyaye, basubira bagabana neza n'abaturage ba Repubulika ya Kongo, kuko nabo ni abaturage ba Repubulika ya Kongo. Ariko kubw'ibyo ubu abakongomani bari gupfa, bari guhura n'ingaruka z'intambara, bari gupfa. Abatumvikana na M23